ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଖଡ଼ି କାଟା ନେଇଥାନ୍ତୁ ସିନା ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହବ, ଝାଞ୍ଜରା ଭଲ ହବ। ଲାଗିବ ମସଲା କିଛି ଲାଗିବ ନିଆଁରେ ଦରକାର ସାଙ୍ଗେ आसतु देखिए चिकेन मशरूम कषा और चिकेन तरकारी संपूर्ण प्रणाली। आसतु देखिए फास्ट ऑफ ऑल देसी चिकेन तरकारी देखु आलू कटा चली पियाज कटा चली आलू भजा सरी जाइए पियाज कटा चली बाटन देखु जोड़ा चली बहुत सुंदर भाव में आम लक्ष्य बाबू यहाँ जिनसा लक्ष्य बाबू कर जोटा कि चिकेन तरकारी एवं चिकेन मशरूम जोटा से कान्हा भाई कर देखु चिकेन तरकारी आमर कषा हवा चलुची लकी बाबू जी की नंबर 1 रोसिया चिकेन तरकारी देखु मुझे जाल को चुली रही नाला जाल देवाई चाहूँगी एवं देखु कषा ए रेडी हवा जाऊँगी बहुत सुंदर भाव में यहाँ कर लकी बाबू ये आम चिकेन कषा रेडी हो सारा खाई कौन लगुच देखो सी आवाज दौरान ये आमर गोपाल बाबू चुली जो धूआं हो देखो कि रागी उठी पड़े देख रागी उठी पड़ा चुली जो धूआं बल बल करुच्ची आमर देसी चिकेन तरकारी संपूर्ण हो जाए खाया बड़ दायित्व देते जहाँकि बासन मजिया बासन माने गोटे हूँ कढ़ा जहाँकि बहुत कला पड़ जाए जय जगन्नाथ फ्रेंड्स मु अविनाश आपण स्वागत करुच्ची अविनायक लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल तरफ मुझे आशा करुच्ची आपने भल थे मुझे भल अच्छी आपण भल पाए द्वारा मो चैनल ग्रोथ कर चलुची तो मुझे आशा करुच्ची आपड़ी भाव भल पाए दिंतु मो चैनल से ग्रोथ करूँ तो आसतु आज ब्लग्स कौन रही देखा आज ब्लग्स मु गाँव को आसी तो गाँव में देखा कौन आज आम भोजी गोटे करुचु आमर गाँव आम नाक साइड जिते छुआ अच्छा तो आमर जो सरस्वती पूजार मेम्बर जो मैंने अच्छा छोट छोट छुआ जी अच्छा सहित आम बड़ पिला तो किसी नहांती तो आम 10 जन पाखापी हबू से नहीं आम गोटे भोजी करुचु तो चिकेन भोजी जहाँकि शुक्रवार से दिन थिला तो शुक्रवार दिन भोजी होता तो आसतु से भोजी रे कौन होता आसतु देखा चिकेन पूरा मशरूम भरा होता चिकेन मशरूम कषा पाटे कथा कहला नाल बाहर पार्टी कहने बहुत सुंदर भाव होता एत सुंदर भाव कान्हा भाई रोसे करते सहित जोगदे लकी भाई तो कान्हा भाई लकी भाई को मुझे अशेष अशेष धन्यवाद जनाऊँगी कारण से चिकेन टी एत सुंदर भाव करते जहाँकि बहुत सुंदर भाव होता है बहुत टेस्टी होता तो आप भात सहित खाईपर रुटी सहित अधिक टेस्ट लगे तो आम रुटी कर पाइलु ना कहीं समय अभाव पड़ू से रुटी कर पाइलु ना तो आम चिकेन कषा करूँ सहित भात करूँ तो अरुआ भात करूँ से बहुत सुंदर लगी सहित काकुड़ी दही सालड होता है पापड़ होता आसतु देखा ये चिकेन कषा किपर या आसतु तार प्रोसेस रू आरंभ करवा तो आम गाँव को आसती ना से बहुत सुंदर भाव में देसी कुकुड़ा पुणी यहाँ लेयर कुकुड़ा नुहे देसी कुकुड़ा चिकेन कषा होती तो अति सुंदर लगे आपड़ यहीपरि भाव में बनइबे और खाइबे अति मजा नहीं पारे आसतु देखा भावुचु कौन चिकेन भोजी होची एटा कौन लेग पीस किए खाइब एटा जोरे बाबा ना देखुला कौन चलती कषा चिकेन कषा चल चिकेन कषा मसलाटा गट होती गट हेले चिकेनटा कषा हम देखे देखे कोई थंबनेल डाबर कोई दे देखा रोशन भाई हमर चिकेनटा को धोई के आनी चंती थंबनेलटा नमो जे ओना यार एथरे किछि नुना पके दा अबे केरी रखछन ये हमारा बेस्ट रोसिया मिस्टर लकी नायक ये हमारा वाटर डिपार्टमेंट रही हिम तुम कौ चिकेन कौ पीसटा खाइब आउ कलाटा कल कि खाइब चुगुलु खाइब चुगुनी चुगुनी कौन खाइब कह
ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରୁଛି PWD ତ ପବ୍ଲିକ ରୁରାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋପାଳ ଜିରା ଫେରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେ ଜିରା ଧଣିଆ ଦେ ଜିରା ଆଉ ଧଣିଆ ଖାଲି ଧଣିଆ ମୁଁ କହିଲା ଗଲେ ଲୋକେ ମନା କଲା ସବୁ ପକେଇ ଧଣିଆ ମାର ଦେ ନା ପିତା ହବ କଣ ପିତା ହବ ଭଲ ଲାଗେ ପିତା ହବ ନା ମାର ଦେ ଏଠି ଥାଉ ଖାଉ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ କଣ ଆଣିଛୁ ଚିକେନ ମସଲା ଏବେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେ ସବୁ ନା ହଳଦୀ ଦେଇ ସବୁ ଦେ ପକେଇଥିଲୁ ହଳଦୀ ପକେଇଥିଲୁ କେତେ ଅଛି ଏ ପକା ପକା ହଳଦୀ ଦେ ହଳଦୀ ପକା ହଳଦୀ ନବ ବାସ୍ ଚିକେନ ମସଲା ଅଧା ଦେ ଅଧା ଗୋପାଳ ରାମ ଭୀମ ଅଳ୍ପ ଚିକେନ ମସଲା ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ ଜାଳ ଜାଳେ ଜାଳ ମାର ଲଙ୍କା ଅଧେ ଦେ ଆଉ ହଉଛି ସେଟା କଲର ମାରଛି ପୁରା ଦେ ଅଛି ପୁରା ଦେ ପୁରା ଦେ ତ ପୁଅ ବାସ୍ ପାଣି ଟିକେ ଲାଗିଲା ଟମାଟୋ ଦେଇଦିଅ ପାଣି ଦିଅ ନା ପାଣି ଟିକେ ଦେ ସେଟା ତୁ ଭାବୁଛୁ ତୁ କରୁଛୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେ ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି କେତେ ଦିନ କାଲି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ ଟମାଟୋ ଦେ ସିଆଡ଼ୁ ଦେଖଉନୁ ଆଣିକି କରୁଛି ଏଇଟା ଜମା ଶିଖିନି ତୁ ଶିଖେଇବୁ ନା ଆଉ ଯେତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁଛୁ ସେଠି କରିପାରୁନି ପାଣି ଦେ ପାଣି ଦେ ପାଣି ଦଉ ନା 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 ଟମାଟୋ ଦେଲେ ପାଣି ଦେବ ଦହି ଟିକେ ଦେ ଦହି ଚିକେନ ଗୋଳେଇଛ ହଁ ଚିକେନ ଗୋଳେଇ ଥାଏ ନା ଗୋଳେଇନି ୟା ଦେ ପାଣି ଅଛି ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଗୋଳେଇଛ ଭାତରେ ଗୋଳେଇ ଥାଏ ଖାଉ ଖାଉ ये ज्यादा परिश्रम करे କଲରଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହବ किछु आइटम ହ୍ୱାଇଟ୍ ହବନି ଦେଖା ଯାଉଛି ପନିର ହବନି ବା ଆପଣ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ମାଟି ଆଳୁ କନ୍ଦ ମାଟି ଆଳୁ କନ୍ଦ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠାରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଠି କ'ଣ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଇଠି ଆମର ଆଳୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦିଆହେଲା କଲର କରିଦେଇସାରିଲେଣି ଚିନି ପକେଇଛନ୍ତି ଆହୁରି କଲର କଲର ଲଙ୍କା ନ ପକେଇ ଚିନି ପକେଇଲେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଅଲଗା ହେବ କି କଲର ତୁ ରଖୁ ନା ନାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କର ଆମର ପିଆଜ ସର୍ଟ ପଇଲା ଯାଇଛନ୍ତି ପିଆଜ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୋକାନକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦହିବରା କରୁଛି ଧୂଆଁ ଆଗରେ କହିଲା ନା ଧୂଆଁ ଧୂଳି ଦେଖିଛି ହାତରେ ମଗା ହାତରେ ଗୋପ ଏଇ ଭଳିଆ ଚୁଲି ଲିଭିଲା ବିଞ୍ଚି ନା ବିଞ୍ଚି ଏବେ ଟିକେ ନା ବିଞ୍ଚୁ ଟିକେ ଏବେ କ'ଣ ହଁ ବିଞ୍ଚି ହଁ ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିବୁ ବୋଲି ବିଞ୍ଚି ଏଇ ବା ଜୟ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କର ହେଲା ବେପାରିଆ କଥା କହୁଛୁ ତ ଦରକାର ଧୂଆଁ ଆମ ଓନର ଯେ ଟାଟ୍ରା ସର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଜଗନ୍ନାଥିଆ ନା କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥିଆ ମୋର ଓଲ୍ଡ ନା ବେଶୀ ଖେଞ୍ଚେ ନା ତୁ ତୁ ତାକୁ ସିଏ ଥିଲା କାହିଁ ତାକୁ ହାତଟା ଖୋଜୁ ବୁଝିଆ ହାତଟା ତୁ ଏଟା ଦେଇଦେଇଛୁ କଞ୍ଚାଟା ସୁଧୁ ଜଳିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନାଲୋ ଇଏ ଦେଖନି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚାଟା କୋଉଠି ଜଳି ନେଇছে ହୁଡୁ ଉଡେଇ ଜଳିଲାଣି ପାଣି ମାଗୁଛି ପାଣି କେତେ ନେଇ ଚିକେନଟା ହେଉଛି ଲକି ଭାଇର ସର୍ଟ ଫର୍ମ ନା ନକି ଭାଇ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର ଧାର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଇଏ ସବୁ ଆସିକି ହାଣି ମାରିକି ଧାର କମେଇବାରେ ଆମର ଇଏ ହବ କ'ଣ କିଏ ହବ ମେଢ଼ ତିଆରି ହବ କାଠ ରେଡ଼ି ମାମାଶ୍ରୀ ରେଡ଼ି ଗୋଦି ଭାଇ ରେଡ଼ି ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କୁକର ମାସକୁ ନେବେ 10 ଟଙ୍କା ଆଉ ଧର ଏବେ ତମ ଫୋନ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି କହୁଛି ନା କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ
ଗାଡ଼ିରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଆମର हे इंजिन ऑयल देखो इंजिन ऑयल पॉकेट रू बाहर ने सिना से इंजिन ऑयल देखेबे देखा जाओ इंजिन ऑयल टा कोन एईटा टिके तरकारी पकेट भल ना ଅବତାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅବତାରଟା ଭଲ ଲାଗେ। इंजिन ऑयल एटा कोन एटा टिके कोना टिके जोर करिकी इंजिन ऑयल हाँ है धनिया इधर आजा कौन है ये कौन है ये मत खोई दे ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ପଡ଼ିବାରୁ ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଜୋର ଚାଲିଲା କୋନା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ପଡ଼ିବାରୁ ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଜୋରରେ ଚାଲିଲା। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ତ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ପଇଲା ଯେ ସଫଲ ପାନ ମସଲା एकदम खूबसूरत मसला ता सहित टिके तार जर्दा पावरफुल करछि देखंतु रोसिया खरिका भी स्पीड चलछि पूरा लेग पीस देखा होछि स्पीड कर लोके ठीक है हैं ମାଲ ନାହିଁ ମୁଁ ବାବା ରବିବାର ଦିନ ପଳେଇବି ଅସାମର ମୋର ଅସ ଆମକୁ ଦେ ତୁ ଦେ ଯିଏ ଦେବା କଥା ତୁ ଆମ କାଠ କିଣି ଆଣି ଦେଇଦେଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଦେଇଦେଲି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ତ ଅସ ଆମକୁ ଦେ ତୁ ଦେ ଯିଏ ଦେବୁ ମୋ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ନା କ'ଣ मेड़ प्रस्तुति किसी कुह लकी भाई ये गोपबंधु चुली जवार एक्सपर्ट କାଟୁଛି ନଷ୍ଟ ହେବ ପିଆଜ କେହି ଖାଇବେନି चिकेन मसला केते ना तेल केते रखिलो कि ଫଳ ବି ନାହିଁ आ ये आलू भाजिलनि कि किले आलू केते तेल रानिबो ତେଲ ଦିଆହେଇକି ଗଲେ ପାଣି ଏତେ ଖାଉନି हां बा ପକା ହୁଡ଼ୁଡ଼ି ଗଳିବ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି टॉर्च कहले मैडम मैं टॉर्च भी मारछि ଚ୍ୟାନେଲ କେତେ ଜାଲ 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 350 सब्सक्राइब होता ନା ବେ 400 ତତେ କରିକି ଦେଇଦେବୁ ତ 350 ପଛରେ सिगिलान देखि जो ଏଇଯିବା पीस देबो खले माउस पीस होते देखा कोलोना कोलोना हे गल कसा आलू मारी कथि करो ना इबरा खाली आलू मारी कसा मार मार दो ने पानी छीन दे आलू ये रसुन आलू तो मार तत्ते काटी देमी आ मनीष रहिबे ना ये गलाणी बा टेंट कल ପାଇଁ ये बड़ पळेने भी हस्तगंठी पकेଇ दो केमिति निजे रही निजे हस्तगंठी पकेई दो बड़ के साजिबो तू वीडियो कर तू कोन पाइबो बड़ के साजिबो तू साजिबो मु चमड़ा लोक ना गोपाल आगे सजा जाल दे भाई पानी देला पर जाल पूरा हुडुडु एटा देखि ଏଇଠି ଆମର ପୁରା ବଡ ଠାକୁର ହବ का भलिया हबु मो भलिया हबु ना तू देख दे देख दे ये आ गोटे रोसे आइले देखंतु ए याड कोना लाई कर बंधु चूड़ा डाटे कुछ कर हां वाह इस अबरे ए हे खेंचिले जेरे सिक्यो ना ओ बोले कोन कसारा केमिति हेछि ଏକାଠି ଗଳେଇ ନାହିଁ କି କାଠ ଉପରେ ପଡିବ का सहित प्राय बेस्ट एटा वीडियोटा बंद कर जा हमरे यहाँ हसटा आउतरे हसटा टिके आउतरे तमे चकुली खाइले को तम काई दिन हबो मते नकेई के लागला मोर पैसा अधिक ना कम ना खडा मोर प्रशासन बाजिले तम जो प्रशासन छिड़ा हे हाँ प्रशासन दिया है बाजिला गोटे लोक शुणे हाँ खाली लोक देखिए ना ब्लाउज पिंधा आसवे नहीं ब्लाउज पिंधा भी आसवे बुढ़ा बुढ़ी कमाल करछि ना टोका दीटा ना बॉक्स भल बॉक्स दे साउंड
ଖଡ଼ିକାଟା ନେଇଥାନ୍ତୁ ସିନା ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହବ ଝାଞ୍ଜରା ଭଲ ହବ ଲାଗିବ ମସଲା କିଛି ନାହିଁ ନିଆଁରେ ଦରକାର ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଲା ବେ ରାମ ଇଏ କପଡ଼ା ଧର କାଲି ଥିଲା ସେଟା ତା ଭିତରେ ମସଲା ପାଣିଟା କଷା ଇଏ ନୂଆ ପ୍ରକାର ନୂଆ ପ୍ରକାର ଭଲ ନା ଏଇଟା ହାଣ୍ଡିରେ କରିବି ହାଣ୍ଡିରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଯିବନି ଏଇଟା କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବାହାରିଯିବ ଢାଙ୍କିରୁ ଗୋଟିଏ ବାମ୍ଫରା କାମ ସରିଲା ଇଏ ହୁଏ ନା ବିରିୟାନୀ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାମ ସରିଯିବ ଲେଗ ପିସ୍ଟାକୁ ମଝିରେ ରଖିଦିଅ ସିଝିବା ଦରକାର ରାମାୟଣ ରାମାୟଣ ଲୁଣଟା ଆଣେ ଗୋପାଳ ଲୁଣଟା ଆମର ଲୁଣଟା ଦେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ତ ମୋର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ସଟି ଥିଲା ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି ତ ଚିକେନ୍ କଷା ହେଇଥିଲା ତ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ସଟି ସେଇଆ ହିଁ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ସେତିକି ପରିମାଣ ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗ ଭଳି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରେ ମୁଁ ଉନ୍ନତି କରିପାରେ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିଚାଲୁଛି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟା ଅବିନାକ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଛି ମୁଁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିନାହିଁ ମୋ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଯିବ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଏଥର ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ 1000 ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ 1000 ଆୱାର୍ସ 1000 ଆୱାର୍ସ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ସର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା କରୁଛି ମୋର ଡେଲିକା ଲାଇଫ୍ର ରୁଟିନ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ସମୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତଥାପି ଯେତିକି ସମୟ ହେବ ସେତିକି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜାରି ରହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଇପାରିବି ତ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଆଗ ଭଳି ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସେତିକି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିପାରେ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେବେ ମନିଟାଇଜ୍ ହେବ ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ କେବେ ସେଟା ବି କେବେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର କର୍ମ କରିଚାଲୁଛି ଯେଉଁଟାକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ଚାଲୁଥିବି ଯାହା ହେବ ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 350 ବା 345ଟା ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି ତ ସେଇ 345 ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏତିକି ବାଟ ଆସିଛି ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ କରୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ